Oy, yo, what's up guys? Sa Tiguraptor eh. Nga karon mang-harvest ko rin akong gitanom nga okra guys. Right, ano to guys, ano to guys. Okra. Okay, Ramon. Okra. Okay. So, kani siya guys, kita guys. Oh, presko kayo. Ah, okay. Ito na yung putlo. Yan, kinanglan, yung gunting. Yan, putol. Wow. Okra number one. Okay. Putol guys. Tarong mo na to guys. Okra number two. Okra. Yeah. Okra number three. Right. Yan na pag-iusa guys. Nag-uban. Habibi pa muna. Di pa na to. Harbison. Kani. Pwede na siya. Okay. Okay. Alright. Tara guys. So, naka-harvest tag-upat ka okra ron. No? Ginagmay ra. Pero pwede na niya masagol na to sa sudan. No? Pero memory siya guys. Kaya first time yung nakatanom ko okra. Naka-harvest ko. Ako tanom. Okay. So, kana lang guys. Basta di man ilang ha. Okra ta ninyo. Okra. Okra ta. Ay padas depression na ng mga Facebook nga post ya. Okra. Okra. Thank you.